children of the King, a kingdom of priests, His praises we sing. In His grace we stand so tall. In a fight we answer His call. With faith in our hearts we rise above, in the kingdom of priests filled with His love. Our hands are lifted, our voices sing to the glory of the one, our Savior, our King. Through trials and storms, we stand strong in His presence where we belong. What a priesthood, His light we bear, guiding the lost with love and care. we are His people, chosen and free. In the kingdom of priests, His power we see. His word is our shield, His love is our guide. In His holy kingdom we forever reside. Kingdom of priests, we lift Your praise with hearts of kingdom of peace, We are made whole. bound by Your Spirit, You heal every soul. we rise with Your power. So, karon kumana na to mission o sa Tagalog pa ni ganap lang na kamo kumana o busy na to cross na to pastor kumana o ang inyong kapagaron nakata sa kanila, wala kata sa kaning apostol kay wala kata nakasugod sa kanila sa apostol. Ngayon ang atong certificate kabinan. Huwag ang adlaw na dili na kabinan ang inyong certificate. Kaya position ninyo is apostol. Wala yung position natin sa kalibutan. Kunya, ang mga sitas na inyong ibasa tagsa-tagsa katong inyong ibasa karon ayaw ito yung kalimpi sa tibong pinabuhi. Kung sa Katoliko Romano, dunay panumpa sa paninadawaton ang pagbabae. Kaning ato, pangamuyo, dili panumpa. Kung inyong sabton ang inyong ibasa, pangamuyo lang. Mato dito, ayaw kuhaa ang Espiritu Santo, ikan ka lang. Kaya kanang Espiritu, bisan pag ikahatag na makuha na, muna yung nahitabo yung mga natin. Ihatag ang Espiritu, ibuha. Ang Espiritu gihatag ni Saul, ibuha. Ang Espiritu gihatag ni Adan, ibuha. Mao nga dinhi sa ato, atong ipangamuyo, giampun na to, ayaw pagbuha ang Espiritu
Espiritu Santo may magihatag kanako iuli ang kalipay dinhi kanako sa inyong kaluwasan, pero dunay katumbas. Kasi katumbas o ako tudlo sa mga makasasala ug sila mga tagi nganha kaninyo. It means you are preserved. Ako o kamo preserved sa Ginoo. Okay? Sige, kuha na ninyo dahil mag-issue na ta sa certificate.